mu makuru n'ibiganiro bya radiyo na televiziyo zitandukanye, ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu biganiro bisanzwe abantu bagirana, umutwe wa M23, u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigaruka kenshi muri ibyo biganiro n'amakuru ahererekanywa. Kubera iki buri gihe umutwe wa M23 usanishwa na leta y'u Rwanda? Uyu mutwe ubundi wavutse ute? Kubera iki abawugize bakomeje kurwana inkundura batitaye ku mbaraga z'umurengera leta ya Kongo ishora mu bikorwa byo kubarwanya? Kubera iki Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeza gutiza umurindi ubwicanyi bukorerwa abatutsi b'abanyekongo bavuga ikinyarwanda? Ubundi abo banyekongo bavuga ikinyarwanda bisanze gute muri Kongo? Itotezwa bakorerwa n'urwango bafitiwe muri Kongo bituruka kuki? Reka dusubize amaso inyuma turebe imva n'imvano y'iki kibazo. Ikaze mu kiganiro, nitwa Cyprien Ngendahimana. Mu kureba imva n'imvano y'iki kibazo, reka dusubize amaso inyuma kure cyane mbere y'umwaduko w'abazungu mu Rwanda. Mu kinyejana cya 16, ni ukuvuga mu myaka y'1500, u Rwanda rwa mbere y'umwaduko w'abazungu rwari runini. Rwageraga muri Uganda y'ubu, Ubufumbira n'Indorwa ari ibice by'u Rwanda. Bwageraga kandi muri Kongo y'ubu, ibice bya Ijwi, Bwishya, Tongo, Gisigari, Buhunde, Bunyabungo, Masisi na Rucuro kugera ku kiyaga cya Rwicanzige ubu cyitwa Lac Albert, byari ibice by'u Rwanda rwa mbere y'umwaduko w'abazungu. Kuva tariki 15 Ugushyingo 1884 kugeza tariki 26 Gashyantare 1885, i Berlin mu Budage habereye inama yasojwe ibihugu by'i Burayi byigabanyije umugabane wa Afurika. Kwigabagabanya Afurika kw'ibihugu by'i Burayi byasize u Rwanda ari kimwe mu bihugu bito ku isi, binatuma imiryango y'abanyarwanda itatanira hirya no hino mu bihugu biri mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abo banyarwanda bari bakatiweho imipaka bakisanga mu bindi bihugu, bakomeje kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda nubwo mu buryo budasubirwaho batari bakibarirwa mu baturage b'u Rwanda. Kwambura u Rwanda ibice bimwe na bimwe byarwo bikomekwa ku bindi bihugu byakozwe ari nko kurwihimuraho bitewe n'uko ingabo zarwo zari zararwanye ku ruhande rw'Ubudage mu ntambara ya mbere y'isi. Ubudage bumaze gutsindwa iyi ntambara tariki 8 z'ukwa 1910, i Buruseli mu Bubiligi habereye inama yegetse kuri Kongo uduce twari utw'u Rwanda ubu tubarizwa muri Kivu zombi. General James Kabarebe ni umujyanama wa Perezida wa Repubulika mu by'umutekano. Iyi ntambara ya M23 mubona uyukurikiranye umuzi, ukuvuga ngo ugere ku muzi w'ikibazo, usanga ifitanye amateka na liberation struggle yacu. Niko bimeze. Abantu bagerageza gukemura ibibazo ntibirangire ntibive mu nzira, international community n'ibi bihugu mu byo bumva inama tujyamo, impamvu ibibazo bitarangira ntibirangire nuko nta munsi n'umwe ikibazo gikemurwa from its roots. Bakemura mu buryo buri superficial bwo hejuru, ibibazo bikongera bigasigara hasi. Impamvu ikibazo cya M23 gishamikiye kuri liberation struggle yacu na mbere yaho ndetse kikarinda kigera no mu history y'ubukoloni, nuko kariya gace ka North Kivu, Rucuro na Masisi ni agace historically gatuwe n'abanyarwanda bose hamwe bageze nko muri miliyoni 6. Bavuga ikinyarwanda, ni abanyarwanda, niwo muco wabo, nta naho dutandukaniye nabo, nta kidutandukanye rwose na gato. Ari ugucuranga inanga, ari ukuvuga imigani, ari amateka, they are the same people, we are the same people. Ariko abakoroni bagabanya imbibi z'u Rwanda na Kongo barabakase babarekera babaha Kongo, kimwe nk'uko abagisoro babakase bakava kuri Musanze bakabaha Uganda 1910. Ariko mwibuke ko twebwe nk'u Rwanda impamvu badukase gutyo bakatwara n'abantu bacu n'ibice by'igihugu cyacu, nuko twebwe twari twarakoronijwe n'Abadage, tutari twarakoronijwe n'Ababiligi. Kandi mu ntambara y'isi Abadage baratsinzwe, kandi muri aka karere Abadage batsinzwe na coalition y'Abongereza n'Ababiligi. Ni ukuvuga ko Abadage batsinzwe kandi twe twari ku ruhande rw'Abadage, twarabakoronijwe n'Abadage, n'ingabo zacu zararwanaga ku ruhande rw'Abadage, bagatsindirwa hariya Nyamasheke na Rubavu na Karongi. Ingabo zacu zaragiye, zimwe zahunganye n'Abadage.
izindi ziradizatinga gute. U Rwanda rero rwagombaga kuba punished ukuntu ibice byarwo bimwe biratwarwa nyine turaceceka. Iyo demographic dispensation ituma abanyarwanda baba muri ibi bihugu duturanye. Uganda hariyo benshi nka miliyoni 6 zirenga, Kongo hariyo miliyoni 6 naho. Ibyo ngibyo bitera ikibazo mu karere, kubera ko mu karere hari igihugu cyitwa u Rwanda n'abanyarwanda bavuga ikinyarwanda n'umuco nyarwanda, ariko hakaba n'abanyarwanda bafite umuco nyarwanda n'ururimi nyarwanda bari mu bindi bihugu, kandi abo bantu bagasa naho bashaka kwegera u Rwanda kurusha ibyo bihugu barimo. Ibyo rero kigatera ibyo bihugu insecurity. So rero ibibazo byaje kuba bibi cyane. Ex-FAR n'interahamwe bambutse muri Kongo, jenoside bagomba gukorera hano bayikoreye hakurya barayikomeza, habaho impunzi zivayo zihunga, impunzi z'abatutsi zirahuka zivayo, FDLR irahaguma. Iyi nama yegetse kuri Kongo uduce twari utw'u Rwanda yahuje ibihugu bitatu ari by'Ubudage bwari bwarakoronije u Rwanda, Uburundi na Tanzania, Ububiligi bwari bwarakoronije Kongo ndetse n'Ubwongereza bwari bwarakoronije Uganda na Kenya. Mu mwaka wa 1910 kandi Ubudage bwagiranye amasezerano n'Ubwongereza bwakoronije Uganda, bimeranya ko tumwe mu duce twari utw'u Rwanda nka Kisoro na Mbarara twomekwa kuri Uganda. Imyanzuro y'iyi nama yashyizwe mu bikorwa tariki 14 z'ukwa gatanu mu 1910. Buri mukoroni ni ukuvuga Ububiligi n'Ubwongereza atwara agace ke. Hagati y'umwaka wa 1941 n'1960 Abanyarwanda benshi bajyanywe ku gahato n'Ababiligi muri Kongo, muri Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru gukora imirimo y'ubuhinzi, abandi bajyanwa gukora mu birombe by'amabuye y'agaciro. Hagati y'1959 n'1973 hari Abanyarwanda bahungiye muri Kongo kubera imvururu zari imbere mu Rwanda. Benshi baza guhunguka nyuma y'uko jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yari ihagaritswe. Jenoside yakorewe Abatutsi kimara guhagarikwa, benshi mu bayikoze bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwaga Zaire icyo gihe. Ubuyobozi bwa Zaire ntibwabambuye intwaro ngo bubatuze kure y'imipaka nk'uko bigenwa n'amasezerano mpuzamahanga, ahubwo bagumye mu birometero 15 uvuye ku mupaka w'u Rwanda. Hagati y'umwaka wa 1994 n'1995 abasirikari ba ex-FAR n'interahamwe bongereye ibikorwa bya gisirikari mu nkambi z'impunzi zari mu burasirazuba bwa Kongo. Imyitozo hirya no hino mu nkambi yakajije umurego, maze inkambi zihinduka ibirindiro bya gisirikari, binatera impungenge ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi UNHCR. Kuva icyo gihe u Rwanda ntirwahongeye kugaragaza impungenge ku mutekano warwo, ariko umuryango mpuzamahanga urwima amatwi. Ibitero bikomeye byagabwe n'interahamwe na ex-FAR mu ntangiriro z'umwaka wa 1996. Muri uwo mwaka wahoze ari umugaba w'ingabo zatsinzwe General Augustin Bizimungu yashatse agace kihariye hanze y'inkambi muri teritwari ya Rucuru, agashingamo ibirindiro byihariye. Icyo gihe yatangiye no kurimbura abakongomani b'Abatutsi bavuga ikinyarwanda. Muri uwo mwaka wa 1996 ni nabwo impunzi za mbere z'Abanyekongo bavuga ikinyarwanda zahungiye mu Rwanda. Mbere yaho gato ariko, raporo y'umuryango Human Rights Watch yo mu 1993 yerekanye ko muri Zaire havutse imitwe yitwara gisirikari yo mu bwoko bw'Abahunde, Abanande n'Abanyanga bihurije hamwe mu mutwe wa Mai Mai. Ababembe n'Abarega nabo bashinze imitwe yitwaje intwaro, kandi aba bose batizwaga umurindi na bamwe mu bayobozi mu nzego nkuru z'igihugu n'iz'igisirikari cya Zaire y'icyo gihe, Forces Armées Zairoises, FAZ mu magambo y'impine. Iyo mitwe yose yagabye ibitero ku bavuga ikinyarwanda bose, baba Abahutu cyangwa Abatutsi, hapfa benshi abandi barahunga. Ubuyobozi bwa Zaire icyo gihe ntacyo bwakoze ngo burinde umutekano w'abenegihugu. Nyuma y'uko jenoside yakorewe Abatutsi ihagaritswe, interahamwe na ex-FAR zahungiye muri Kongo ari nyinshi, maze ibyo bitiza umurindi ingengabitekerezo y'ivangura n'amacakubiri mu moko bahasanze. Ariko noneho icyo gihe interahamwe na ex-FAR babumvisha ko umwanzi atari uvuga ikinyarwanda wese, ahubwo ko ari umututsi uvuga ikinyarwanda. Kuva icyo gihe amwe mu moko bahasanze yifatanyije na ex-FAR n'interahamwe mu guhiga no kumenesha umututsi wese muri Kongo. Ibi byatumye kugeza ubu Abanyekongo bavuga ikinyarwanda bagenda bigengesereye kuko badafatwa nk'abenegihugu,
na cyane ko mu banyekongo hari abatemera ko umunyekongo uvuga ikinyarwanda ari umunyekongo koko, kabone n'ubwo bari ku butaka bw'abasekuruza babo. Umunyekongo uvuga ikinyarwanda kuri bo ni umwanzi. Tariki 29 z'ukwa 10 1996, ibitero byagabwe ku butaka bw'u Rwanda mu mujyi wa Rusizi bikomeretsa benshi, abandi bahasiga ubuzima. Ibi byabaye intandaro y'uko u Rwanda rwinjira ku butaka bwa Kongo rugamije gusenya inkambi z'impunzi zakoreshwaga nk'ibigo bya gisirikare bya Ex-FAR n'interahamwe. Hari hagamijwe kandi guhagarika ibikorwa bya Ex-FAR byari bigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda no kuburizamo ubufasha igihugu cya Zaire n'igisirikare cyacyo bahaga ingabo za Ex-FAR. Ibyo bitero bimaze kugabwa ku Rwanda, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze ko ari ubushotoranyi budakwiriye kwihanganirwa. Yesterday, somebody made a very big mistake. Ejo hashize hari umuntu wakoze ikosa rikomeye cyane, atanga amabwiriza ko ari we wese cyangwa abikoze atabibwirije, amara amasaha arasa ku butaka bwacu icyangugu, yica abantu, abandi arabakomeretsa. Ibyo bigomba kumugiraho ingaruka. Ntabwo nahita nsobanura uburyo tuzamwishyura, ariko birumvikana iyo nkubise urushyi mu musaya, mbere y'uko ngusubiza nshobora we kutagukubita mu musaya ngakubita ahandi. Bisaba gutekereza aho ndi bugukubita ukabyumva. Ibyo ntibigibwaho impaka. Kuva icyo gihe impunzi zirenga miliyoni zacyuye mu Rwanda, izidashaka gutaha ndetse na Ex-FAR n'interahamwe bahungira mu mashyamba ya Kongo. Nyuma y'uko Ex-FAR n'interahamwe bameneshejwe, bashinze umutwe w'igisirikari bise ALIR, Armée pour la Libération du Rwanda, unafite umutwe wa politike wiswe PALIR, Parti pour la Libération du Rwanda. Tariki 22 z'ukwa 8 1997 na 11 z'ukwa 12 1997, ALIR yagabye ibitero bibiri mu majyaruguru y'u Rwanda, imudende mu nkambi z'impunzi z'abatutsi b'abanyekongo bari barahunze ubwicanyi nk'ubwo muri Kongo, hapfa impunzi zirenga 1000 ziganjemo abana n'abagore. Ubwicanyi bwarakomeje uburengerazuba no mu majyaruguru y'u Rwanda, kuko tariki 19 z'ukwa 1 1998 bisi yatwaraga abakozi ba Bralirwa yatwitswe na ALIR, abagera kuri 74 barahagwa. Hanabaye kandi n'ubwicanyi bw'abana b'Inyange. Uwari perezida wa Zaire yari yaramaze guhinduka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Laurent Désiré Kabila, nawe yakoranye bya hafi na ALIR ndetse na PALIR, ari nabyo byateje intambara ya kabiri ya Kongo. Mu kwezi kwa kabiri mu 1999, abarwanyi ba ALIR bateye u Rwanda binjiriye mu ishyamba rya Rwindi muri Uganda, bihana imbibe na Kongo, bica ba mukerarugendo b'Abanyamerika n'Abongereza, ndetse bica n'abaturage benshi ku mupaka uhana imbibe na Uganda. Icyo gihe umutwe wa ALIR washyizwe ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ntihagira ikivuga kuri Perezida Laurent Désiré Kabila wabafashaga ku rugamba rwo guhohotera Abanyarwanda. Ibi byatije umurindi umutwe wa ALIR, maze mu mwaka w'ibihumbi 2000 mu rwego rwo kwikuraho icyasha cyo kwitwa umutwe w'iterabwoba, uyu mutwe uhindura izina wiyita FDLR, ariko ingengabitekerezo yawo yo iguma ari yayindi. Nyuma y'uko Laurent Désiré Kabila yifatanyije n'umutwe wa ALIR, abanyekongo bavuga ikinyarwanda bashinze ihuriro bise Rassemblement Congolais pour la Démocratie, RCD Goma mu magambo y'impine. Ikibazo cy'umutekano muke cyari gitangiye gufata indi ntera, cyatumye tariki 30 z'ukwa 11 1999 umuryango w'abibumbye utora umwanzuro nimero 1279 utanga uburenganzira bwo kohereza muri Kongo ingabo ziswe MONUC zo kugarura amahoro muri Kongo, nk'uko byari byifujwe na leta y'iki gihugu mu masezerano ya Lusaka. Icyo gihe akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kasabye ko intambara ihagarara n'ingabo z'amahanga zikava ku butaka bwa Kongo. Loni kandi yategetse ko igihugu cyagize uruhare mu ntambara ya Kongo kitongera kwivanga mu bibazo byayo. Gusa umutwe wa ALIR wagumyeho kuko wari ukingiwe ikibaba n'ubuyobozi bwa Kongo. Ibi byatumye amasezerano ya Lusaka adatanga umusaruro kandi yarashyizwemo ingufu nyinshi.
ingabo za MONUC zoherejwe muri Congo ntizabashije gufasha kuyashyira mu bikorwa, bituma n'icyifuzo cy'u Rwanda cyo guhashya FDLR kidashoboka. Icyo gihe kandi hakomeje kuvuka indi mitwe myinshi ya gisirikare mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Congo. Ibyo byose kandi bikaba ingabo z'umuryango w'abibumbye zirebera. Ku itariki 30 z'ukwa karindwi 2002 i Pretoria muri Afurika y'Epfo hashyizwe umukono ku masezerano hagati y'u Rwanda na Congo yari iyobowe na Perezida Joseph Kabila. Afurika y'Epfo nk'umuhuza yasabye impande zombi gushyira mu bikorwa ingingo yo mu masezerano ya Lusaka yasabaga Congo ifatanyije na MONUC kurangiza ikibazo cya FDLR. U Rwanda rwo rwasabwe gukura ingabo zarwo muri Congo ruzivanayo, ariko FDLR ntiyamburwa intwaro, bituma amasezerano ya Pretoria nayo aba amasigara cyicaro. Nyuma y'uko ingabo z'u Rwanda zivuye ku butaka bwa Congo muri Mata mu 2003 i Sun City muri Afurika y'Epfo, nanone habereye inama yahuje abataravugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Kabila aribo Rassemblement Congolais pour la Démocratie RCD Goma y'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, Mouvement de la Libération du Congo MLC ya Jean-Pierre Bemba ndetse na Union pour la Démocratie et le Progrès Social UDPS ya Etienne Tshisekedi. Amasezerano ntiyashyizweho umukono kuko Etienne Tshisekedi yabyanze, bitewe n'ingingo yavugaga ko Kabila ayobora manda y'imyaka 2 akongerezwa na ba vice president 4. Icyo gihe RCD Goma yarasenyutse kuko igice kinini cyabo muri Kivu y'Amajyepfo bemeye kujya muri leta, abandi bemera kujya mu gisirikari, mu gihe abo mu majyaruguru bo banze kuko batashakaga kujya mu gisirikari ngo bavangwe na ex-FARI barwanyaga. Ni mu gihe kandi hari hakiri ibikorwa byinshi byo kumenesha abatutsi b'abanyekongo muri Rucuru na Masisi. Ingaruka zo kutambura intwaro FDLR ifatanyije n'indi mitwe y'abanyekongo zatumye bakomeza ubwicanyi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, muri Rucuru, muri Nyiragongo, muri Masisi, ndetse banagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2006 abari abarwanyi muri RCD Goma bongeye kurema umutwe bawita Congrès National pour la Défense du Peuple CNDP. Uyu mutwe wari ugamije gukumira ibitero bya FDLR ku banyekongo b'abatutsi bavuga ikinyarwanda. Tariki 23 z'ukwa gatatu 2009 habaye amasezerano yo kwinjiza mu gisirikare cya Kongo abarwanyi ba CNDP, yari no kwemerera CNDP ko umutwe wa politiki wemewe na leta ya Kongo. Muri ayo masezerano abarwanyi ba CNDP bari bahagarariwe na Bosco Ntaganda. Icyo gihe leta ya Kongo yemeye ku ruhande rwayo ibyo CNDP yasabaga, harimo gucyura impunzi zari zarameneshejwe n'umutwe wa FDLR n'indi mitwe yitwaje intwaro. Gusa leta ya Kongo yaje kunanirwa gucyura impunzi, ahubwo ikomeza gufasha FDLR, bityo ibikorwa byayo by'ubwicanyi birakomeza, ikibazo cy'impunzi kirushaho gukomera. CNDP yitandukanyije n'igisirikare cya Kongo maze ire mu mutwe wiswe Mouvement du 23 Mars M23, izina rikomoka ku masezerano y'amahoro yasinyiwe i Goma tariki 23 z'ukwa gatatu 2009 hagati ya guverinoma ya Kongo na CNDP, ariko bikaza kurangira adashyizwe mu bikorwa na leta ya Kongo. Mu mwaka wa 2013 umutwe M23 wagabweho ibitero n'ingabo z'umutwe wihariye wa MONUSCO wiswe Force Intervention Brigade, wari washyizweho n'umwanzuro nimero 2098 w'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye. Uyu mutwe udasanzwe wari ugizwe n'ibihugu bitatu ari byo Malawi, Afurika y'Epfo na Tanzania. Uyu mutwe wari wahawe inshingano zihariye zo kurwanya imitwe yose yitwaje intwaro ibarizwa mu burasirazuba bwa Kongo, ariko ku isonga harimo imitwe ya M23 na FDLR. Abarwanyi ba M23 baratsinzwe bahungira mu bihugu bya Uganda n'u Rwanda. Abahungiye mu Rwanda bambuwe intwaro batuzwa mu nkambi mu karere ka Ngoma kari mu burasirazuba bw'u Rwanda, kure y'umupaka wa Kongo, n'ubu bakaba bahari. Mu bihe bitandukanye u Rwanda rwagerageje guhuza ubuyobozi bwa Kongo n'abarwanyi ba M23 bari mu nkambi hagamijwe gushaka umuti urambye w'iki kibazo. Bamwe mu barwanyi ba M23 bahagarariye bagenzi babo bajyanywe muri Kongo kuganira n'abayobozi b'iki gihugu, ariko kugeza n'ubu nta gisubizo babonye. Nyuma yo kwirukana M23 ku butaka bwa Kongo, Force Intervention Brigade yabaye nk'ishoje urugamba n'inshingano yari yahawe. Nta wundi mutwe yarwanyije kandi byari mu nshingano zayo. FDLR yakomeje guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo n'u Rwanda, ikingiwe ikibaba na leta ya Kongo MONUSCO irebera, nyamara u Rwanda rwarubahirije ibyo rwasabwaga.
mu mwaka wa 2021 umutwe wa M23 wubuye imirwano uturutse mu bihugu bitandukanye wari warahungiyemo ukuyemo u Rwanda. Kubura imirwano k'uyu mutwe byari biturutse ku kuba bawugize barabonaga ko imiryango yabo yasigaye ku butaka bwa Kongo ikomeje kwicwa leta irebera, kandi n'amasezerano yasabaga leta ya Kongo gukurikirana ikibazo cy'impunzi igakemura ikibazo cyatumye zihunga ikanazifasha gutaha, byose nta na kimwe cyari cyarakozwe. Nyuma yo kubura imirwano, abakuru b'ibihugu byo mu karere bagerageje gushakira umuti ikibazo cy'intambara hagati ya M23 na leta ya Kongo. Tariki 26 Ugushyingo 2022 bahuriye i Rwanda muri Angola, hafatwa imyanzuro ku mutwe wa M23 ugomba gushyira intwaro hasi mu maguru mashya. Reka twibukiranye gato kuri iyo myanzuro. Umutwe wa M23 wagombaga guhagarika imirwano muri rusange, ugahagarika n'ibitero ku ngabo za Kongo n'iza MONUSCO uhereye tariki 25 z'ukwa 11 2022 saa 12 z'umugoroba. Impande zombi kandi zari zasabwe kubahiriza bidasubirwaho amatangazo y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ya Nairobi yo ku 21 z'ukwa 4 2022 no ku 20 z'ukwa 6 2022 yiswe Processus de Nairobi, ndetse n'urupapuro rw'inzira rwa Rwanda rwo ku wa 7 z'ukwa 7 2022 rwiswe Processus de Rwanda, n'imyanzuro y'inama idasanzwe y'abakuru b'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yabereye i Bujumbura ku itariki 8 z'ukwa 11 2022. Iyi nama kandi yemeje ko abasirikari bo mu mutwe w'ingabo uhuriweho n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba bakomeza koherezwa muri Kongo, naho abarwanyi ba M23 bakava mu duce bafashe bagasubira mu birindiro byabo bya mbere, hashingiwe ku myanzuro y'inama idasanzwe y'abakuru b'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yabereye i Bujumbura mu Burundi, bikagenzurwa n'ingabo z'akarere na mekanisme ad hoc ifatanyije na MONUSCO. Ni ukuvuga ko ku ikubitiro Kenya yagombaga kugeza ingabo zayo i Goma, hanyuma ikazigeza i Bunagana, Rucuru na Kiwanja, mu gihe M23 yo yagombaga gusubira inyuma ijya aho yahoze mu gace ka Sabyinyo ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ntiyongere kurenga ahitwa Bigega, Bugusa, Nyabikona, Mbizi, Rucuro na Nkokwe. Mu gihe M23 yanze guhagarika imirwano no kuva aho yigaruriye, inama yari yanzuye ko izarwanwa n'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba hashingiwe ku byemejwe muri Processus ya Nairobi no kuri raporo y'inama y'abakuru b'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yabereye i Bujumbura ku 8 z'ukwa 11 2022. Mu bindi inama yari yemeje harimo gushyiraho uburyo buzatuma ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zifashijwe na Mécanisme de Vérification ad hoc zishinga ibirindiro aho abarwanyi ba M23 bari barigaruriye bamaze kuhava, ndetse no guhagarika ubufasha ubwo ari bwo bwose bwa politiki na gisirikari buhabwa M23 n'indi mitwe yitwaje intwaro yose ikomoka muri Kongo n'ikomoka mu mahanga ikorera mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere. Imitwe ya FDLR Foka, Red Tabara, ADF n'indi mitwe yose yitwaje intwaro ikorera muri Kongo yagombaga guhita ishyira intwaro hasi igatangira gusubiraho ikomoka, hashingiwe ku byemejwe muri Processus ya Nairobi, ikabifashwamo na MONUSCO, Mécanisme de Vérification ad hoc n'umutwe w'ingabo za Afurika y'Iburasirazuba. Umutwe wa M23 kandi wagombaga kwamburwa intwaro ukajyanwa aho wateganyirijwe kuba muri Kongo, bikagenzurwa na FRDC, ingabo z'akarere na Mécanisme de Vérification ad hoc no ku bufatanye bwa MONUSCO. Kuri ibyo hakiyongeraho gushyiraho uburyo butuma bavuye mu byabo batahuka bagasubira mu ngo zabo, gusubukura no gukomeza ibiganiro bya politiki hagati ya guverinoma ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro yo muri Kongo, ndetse no gusubukura ibiganiro hagati ya Kongo n'u Rwanda mu rwego rwo kuzahura umubano ushingiye kuri diplomasi no kongera kugirana ubutwererane hagati y'ibihugu byombi. Abari mu nama biyemeje gushyira mu bikorwa inyandiko y'inzira ya Rwanda n'amasezerano yumvikanyweho muri Processus ya Nairobi no mu nama y'abakuru b'ingabo za Afurika y'Iburasirazuba, baniyemeza kwiga no gushakira igisubizo ikibazo cy'uko impunzi zose zazasubira mu bihugu byazo nk'uko byemejwe mu nyandiko y'inzira ya Rwanda, ndetse no gukomeza ubufatanye ku nzego zose hagati ya Processus ya Rwanda na Processus ya Nairobi. Iyi myanzuro yose ntigeze ishyirwa mu bikorwa ku ruhande rwa Kongo. Ingabo za Kongo zakomeje gukorana n'imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bw'iki gihugu, nk'uko no mu bihe byashize FRDC na FDLR batahwemye gufatanya banagaba ibitero bitandukanye mu Rwanda.
mu mwaka wa 2019 hagabwe igitero i Musanze, abantu batari bake bahasiga ubuzima, abandi barakomereka. mu mwaka ushize wa 2022 FDLR ifatanyije n'ingabo za Kongo ku matariki ya 13 z'ukwa gatatu 2022, 23 z'ukwa gatanu 2022 na 10 z'ukwa gatandatu 2022 nabwo barashe ibisasu mu majyaruguru y'u Rwanda mu rwego rw'ubufatanye bukomeje hagati ya FARDC na FDLR. Hari amakuru avuga ko umugaba w'ingabo za Kongo yagiye Goma mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere agirana inama n'abayobozi b'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR, ndetse bumvikana gukomeza gushyira hamwe n'ingabo za Kongo mu ntambara zihanganyemo na M23. Abayobozi ba Kongo cyane cyane abasirikari bakuru bakomeje gushishikariza abaturage babo kwigaragambya bamagana ingabo z'akarere zoherejwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Rwanda na Nairobi. Kuwa kabiri tariki 24 z'ukwa mbere 2023 indege y'intambara ya Kongo yavogereye ku nshuro ya gatatu ikirere cy'u Rwanda. U Rwanda rweretse Kongo ko rudashobora gukomeza kwihanganira ubwo bushotoranyi, maze rurasa kuri iyo ndege. Iyo ndege imaze kuraswa, leta ya Kongo yisobanuye ivuga ko u Rwanda rwayirasiye indege mu rwego rwo kutubahiriza amasezerano ya Nairobi na Rwanda no kubangamira amatora arimo gutegurwa. Ibintu byatunguranye mu matwi ya benshi bari bamaze iminsi bumva iby'ubwo bushotoranyi bwa Kongo ku Rwanda, nyuma y'uko iyo ndege igeze mu kirere cy'u Rwanda ubugira kabiri ikanagwa ku kibuga cy'indege cya Rubavu. Nubwo ibihugu bitandukanye byagerageje gushakira iki kibazo igisubizo, leta ya Kongo iherutse kwanga ubuhuza bwa Qatar mu gushakira amahoro akarere, kandi ariyo yari yasabye guverinoma ya Qatar kwibera umuhuza n'u Rwanda. Mu bihe bitandukanye, leta ya Kongo yivuguruje kenshi ku kibazo cya FDLR. Tariki 16 z'ukwa kabiri 2023, Minisitiri Christophe Lutundula w'ububanyi n'amahanga muri Kongo yatanze ikiganiro cyasaga n'icyumvikanisha ko Perezida Tshisekedi atazi aho FDLR iherereye. Umva uko yabisobanuye. À la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies. En effet, le président a dit notamment que la RDC mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye, Perezida yavuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isaba uwo ari we wese, yaba imiryango mpuzamahanga, imiryango itari iya leta, abantu ku giti cyabo, leta y'u Rwanda, uwaba azi ko mu by'ukuri hari FDLR hano akabaza abayobozi ba FDLR naho bari ko yabitumenyesha. Leta ya Kongo yiteguye niba ari byo koko kurandura virusi ya FDLR itera agatotsi mu bana wacu mu Rwanda. a déraciné les virus du FDLR qui envenime les relations avec le Rwanda. Minisitiri Lutundula nta cyemeza ko abarwanyi ba FDLR bari muri Kongo, niko Minisitiri Lutundula yabivugaga icyo gihe. Gusa ariko nanone binyuranye kure cyane n'ibyo Perezida Tshisekedi ubwo aherutse kuvuga mu kiganiro yagiranye na televiziyo ya France 24 hamwe na radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI. Et aujourd'hui, les FDLR, c'est une force résiduelle qui ne menace plus la sécurité du Rwanda. Uyu munsi FDLR ni umutwe usigaye ku izina udateye ikibazo ku mutekano w'u Rwanda. Ntabwo ikiri ikibazo ku mutekano w'u Rwanda. FDLR ni ikibazo ahubwo kuri twebwe abanyekongo kurusha u Rwanda. Gihamye n'iyicwa rya ambasaderi w'Ubutaliyani muri Kongo mu kwezi kwa mbere gushize, Bwana Luca Atanasio, wishwe na FDLR yahindutse amabandi, ikaba itagifite umugambi wa politike wo gufata ubutegetsi mu Rwanda. Qui n'ont plus d'idéologie politique visant à regagner le pouvoir à Kigali. Nubwo hagiye habaho ubufatanye hagati y'ingabo za Kongo n'iz'u Rwanda mu kurwanya umutwe wa FDLR, nta na rimwe iyo gahunda yigeze igera ku musozo ku buryo wahamya ko abarwanyi ba FDLR babahashyije burundu. Mu mwaka wa 1994 ubwo abanyarwanda bahungaga ku bwinshi, abahungiye muri Tanzania mu nkambi za Benako na Ngara barengaga miliyoni, ariko nta numwe winjiranye intwaro muri icyo gihugu, kabone niyo yaba ari umuhoro. Intwaro bazisigaga ku mupaka. Ibi bitandukanye n'ibyabaye muri Kongo, aho abahungiye icyo gihe binjiranye imbunda, amasasu, ibifaru, amabisi n'ibindi bikoresho by'intambara,
ndetse na nyuma bakomeza guhabwa inkunga yatumye bakomeza kubona intwaro no gushinga imitwe itandukanye yitwaje intwaro kugeza kuri FDLR ya none. General James Kabarebe, umujyanama wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda mu by'umutekano, arasobanura neza uko byagenze. Muri izi ntambara twarwanye na Kongo z'urudaca, izi navugaga zirimo za Kitona n'izindi, leta ya Kongo yakomeje ikoresha FDLR iyiha intwaro ikayiha imbaraga. FDLR iragendera komera muri Rucuro na Masisi ku buryo abavanywe mu byabo muri Masisi na Rucuro batashobora gusubirayo, baba impunzi hano. Aba bakomokaho batangira urugamba rwitwaga CNDP 2009 baratsinda. M23 irongera irazamuka 2012 na 13 iratsinda, ariko ikibazo nticyarangira, irongera itangira ejo bundi ahangaha 2017 hatangira indi ntambara. Ikibazo kiri hariya gikomeye cyane ni ikibazo cya nationality, ni ikibazo cy'uburenganzira bwabo bwo kugira iwabo, ni ikibazo cy'uko leta ya Kongo yapurifarinze gukora indi mitwe irimo FDLR ikabirukana iwabo, niko bimeze. Ariko uko dynamics zigenda zihinduka, ikibazo cyahariya kigenda kiba more complex. Abo navuze miliyoni 6 bari hakurya nta nubwo ari abatutsi gusa, n'abatutsi bo barahunze nta nubwo bari. Ariko ikibazo gihari nuko umuntu wese uvuga ikinyarwanda noneho Kongo yaramuhindutse, uvuga ikinyarwanda wese Kongo yaramuhindutse, so bamwe ikabakoresha abandi ikabahinduka. Nuri mu ngabo bakamutoteza, abafungwa bagafungwa, abicwa bakicwa, ku buryo ubuko bimeze ni ikibazo cyitwa abarwandofoni na leta ya Kinshasa. Rero ntabwo ari ikibazo cyoroshye, ni ikibazo kiri complex. Ntawe ushaka kujya muri roots zacyo ngo agisesengure akige neza, ariko wenda ubwo gifite abakirwanira biragenda byumvikana. Ubu M23 wahirwaniye cyane biragenda byumvikana, ubu ibibazo byumvikana. Niyo mpamvu consensus hari haba mu international community no mu region nuko bagomba kuganira ikibazo kigakemuka politically binyuze mu biganiro. Uruhare rwa Kongo muri iki kibazo cya FDLR ariko hari abanyekongo batarubona, ahubwo igisubizo bakagishakira mu bihugu by'amahanga. Tariki ya mbere y'ukwa gatatu 2023 Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yagiriye uruzinduko rw'iminsi 4 mu bihugu bya Gabon, Angola, Congo Brazzaville na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byo ku mugabane wa Afurika. Uruzinduko yarusoreje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tariki 4 z'ukwa gatatu 2023, rusozwa n'ikiganiro Perezida Emmanuel Macron na Perezida Tshisekedi bagiranye n'abanyamakuru. Kwirengagiza uruhare rwa Kongo mu kibazo cya FDLR byongeye gushimangirwa n'ibibazo abanyamakuru barimo n'uwa radio Okapi yo muri Kongo yabajije Perezida Macron ashinja Ubufaransa kuba ari bwo bwinjira FDLR muri Kongo, anabaza icyo bwiteguye gukora ku bibazo uyu mutwe wateje abaturage ba Kongo ndetse n'impamvu budasabira u Rwanda ibihano kandi rushinjwa gufasha umutwe wa M23. Umva uko Perezida Macron yamusubije. Merci pour vos questions. J'ai dit dans mon propos introductif, et je vous le redis avec beaucoup de clarté, que la France est un allié de la RDC, continuera de l'être. Urakoze ku bibazo byawe. Nabivuze ngitangira kandi ndabisubiramo ko Ubufaransa ari umufatanyabikorwa wa Kongo kandi bizakomeza kubuko. Niteguye gufungura dosiye zose z'amateka, narabikoze ku Rwanda. Niba ari icyifuzo cya Perezida Tshisekedi, nshyigikiye ko hajyaho komisiyo y'abasesengura amateka yagaragaza uruhare rwa buri ruhande. Hanyuma tuvugisha ukuri, bimeze gute kuva mu 1994? Ibihugu byinshi byo mu karere ntabwo ari kimwe. Ibihugu byinshi byinjiye mu gihugu cyanyu ndetse n'imitwe myinshi y'inyeshyamba irahakirira, yigwizaho ubukungu bwinshi n'amabuye y'agaciro byagomba kugirira akamaro abaturage banyu. Kuva mu 1994 ntabwo ari ikosa ry'Ubufaransa, munyanganire kubivuga mu magambo akomeye. Ntabwo mwashoboye kugarura ubusugire bw'igihugu cyanyu haba mu gisirikari, mu mutekano cyangwa mu miyoborere. Ibyo niko kuri. Ntimukwiye kugira undi mugerekaho amakosa.
mwabayeho muri ubwo buryo biza guteza intambara yahitanye ababarurwa mu mamiliyoni tudakwiye kwibagirwa. Hakenewe gushyirwaho ubutabera nyabwo hano, kandi ibyo ntabwo ari Ubufaransa bugomba kubikora. Ubutabera nyabwo buzaba urufunguzo rutuma bishe bacibwa imanza, kandi barahari bakomeje kubaho bataryozwa uruhare rwabo muri ubwo bwicanyi. Mwabona gute amahoro arambye cyangwa ngo mwubake icyizere niba nta butabera mufite? Ntimushinje Ubufaransa ku bintu bibareba, uko nako ni ukuri. Kugaragaza ukuri ku mateka nibyo, ariko kwikorera imitwaro yose oya. Kandi niba dushaka kugaragaza ukuri, tukugaragaze kose n'uruhare rwa buri wese, harimo uruhare rwa Kongo n'ubw'akarere. Mwubake igisirikare gihamye, mugarure umutekano mu gihugu hose, mwubake ubutabera kugira ngo mudakomeza kugira abanyabyaha b'intambara bidegembya bataryozwa ibyo bakoze. Mwe kwemerera ibihugu byose muturanye kubasahura, icyo gihe tuzabashyigikira. Justice transitionnelle pour que vous n'ayez pas des coupables et des criminels de guerre encore en responsabilité ou sur le terrain. Soyez intraitables avec tous les voisins de la région quand ils viennent vous piller et nous serons à vos côtés. Ibyo Perezida Macron avuga abihurizaho na bamwe mu bayobozi bo mu bihugu byo mu karere ndetse na bamwe mu banyekongo babashije gufungura amaso bakarenga ibyo ubuyobozi bwa Kongo bukunze kugira urwitwazo ku mpamvu z'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bw'iki gihugu. Abashyira u Rwanda mu majwi bose ndetse n'impuguke z'umuryango w'abibumbye zinakorera muri Kongo ntibayobewe ko kuri ubu Kongo ikorana n'abacancuro barwana ku ruhande rwayo, abo bita aba mercenaires, kandi amategeko mpuzamahanga Kongo yashyizeho umukono abibuza. Igitangaje ariko izo mpuguke n'abandi bose bashyira u Rwanda mu majwi bararuciye bararumira ku kibazo cy'abo bacancuro, kabone n'ubwo Kongo ibikora ku mugaragaro. Kwihanangiriza no gutunga agatoki u Rwanda ukirengagiza ko Kongo yanga nkana gukora ibyisabwa, bamwe babifata nko gutiza umurindi leta ya Kongo no kuyiha urwitwazo rwo kutubahiriza na busa no kudashyira mu bikorwa amasezerano iba yarashyizeho umukono ku bushake nta gahati ishyizweho. Impuguke kandi zigaragaza ko bidindiza bikanabangamira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano atandukanye yashyizweho umukono n'abakuru b'ibihugu byo mu karere mu rwego rwo gushaka uko amahoro n'umutekano urambye yagaruka mu burasirazuba bwa Kongo. Abasesengura iby'iki kibazo bagaragaza ko igisubizo ku mutekano mu burasirazuba bwa Kongo nta kindi uretse kuba guverinoma y'iki gihugu igomba gushyira mu bikorwa processus za Nairobi na Rwanda uko zakabaye. Imitwe yose y'abanyamahanga irwanira ku butaka bwa Kongo ikahirukanwa igasubira mu bihugu ikomokamo. Abanyekongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bakabona uburenganzira no kwishyira ukizana mu gihugu cyabo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda nubwo rutungwa agatoki na leta ya Kongo ntiruhema kugaragaza ubushake bwo gushyira imbere inzira y'amahoro, ndetse rukomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo amahoro aboneke mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere. U Rwanda rugaragaza ko rutazigera rushoza intambara, ariko nanone rukagaragaza ko nirushotorwa cyangwa rukagabwaho ibitero ruzirwanaho, kuko rutakwihanganira na gato uwo ari we wese wahungabanya umutekano w'abaturarwanda. Mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro, dusubire mu biganiro byacu bitaha. Nitwa Cyprien Ngendahimana.